الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مغرب Allah Ta'ala mengalai perhatian diang kai apa magusain tanusang kaya makam petam masa udina makam petauras nagih subandingan akan bilang atawi kumbalalok. Maurib nu Allah tantu ay apa kebabayaan usirano tua mga tao ayamanan yan na mga alaytadum siku mga luksiran akya sabapan sakya admiran si saliyang kaya dunia yang kaya kan bilang atawi kung balalok nagi supyangin sa narkatanu wallahu subhanahu wa ta'ala yang insanan yan kung mga manusia si kuryano kasimbatan ko Allah nayapakatalundog noon nasukan bilang atawi kung balalok niyalwinan wallahu subhanahu wa ta'ala si sa Quran si sa suratul Isra ayat ay ka-20 taman si ku ayat ay ka-24 pitro Allah wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ini paliwat terkau Tuhan ka ada den asimba niyo arwar ko Allah mana ada nasimba niyo arwar ko Allah naditanoy penakutus Allah ko kapsimba tanuron pakaisa-isaan tanong su Allah ko kapsimba tanuron dada nasimbaan tanwarwaron dada na penarigan tanwarwaron dada na asarigan tanwarwaron nagudadin na pumangnian tanwarwar ko Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa ada sa kutuwayan ginan isuki panakutong ko Allah naginan itipupuruan ulang-ulang mga dusa adi prila Allah subhanahu wa ta'ala natiyangin sa narkutanu Allah asimbaan tanus kanyan sa pakaisa-isaan tanong sa daka panakuto La ilaha illallah da atuhan asimba narwar ko Allah sabab sa mangurip no Allah na ay ni talundugun no Allah nasukang bilang atawi si kumbalalos wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wabil walidaini ihsana nagu bilang atawin niyo sumbalalok. Allahu Akbar. Dadan apiangin sa nawallah
O mga manusia, ay tulundugiran ko kasimba ako Allah. Arwar ko kang bilang atawi sa ikong balaloks. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Yang insana wallah. At yan, o mga manusia, amay kami sampay sa isa kong balaloks. Sa maloks sa kanyan. Uli na sirando ng balaloks. Sirando na dua katao na palayad ng yaloks. Natiyangin sa nawallah. Tukupan. Uli na pakaptuman-taman. Sukapipiyapiay kiram. Allahu Akbar. Waya kapipiyapiyayin kakiran na maranyan. Na magatos. Si kukangudairan. Napakapiranggi mo katakap. Si Koreano kaloksiran. Sabab sa si kunyaw na. Nasaka nakayamanan yan na malamak ka. Nasira ni sumusukod sa bagar. Nasisiyapang kairan. Wani nadakayagan ka. Nasira ni miyago perkadua. Wani nadaantangan ka. Nasira ni miyagantangan ka. Sa kinisampain ka. Sa kiabaluin ka manusia. Nasabapro. Nasi Koreano ka pakalamakiran. Miya tampar sinandan siku. Payamanan yan nakinit tuludu idadidan. Napipiyapiyayin kasiran. Lebih apagadatan kasiran. Nagu lebih ikap di kasiran adua. Imma yabalughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ameti wallah kami sampai sa malukus sa kiran. Udi na siran na dua na pala siran na miyalukus. Fala taqul lahuma uf. Naubang kakiran dituruwa sudika masuswata. Udi na di kakiran na mapaparu. Udi na ubang kasiran na pesagdaan. La ilaha illallah. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما نوبا قصران برسما الله أكبر وبا قصران كفما سوا ولا تنهرهما نوبا قصران كفما قيتوا ولا تنهرهما نوبا قصران كفما غنتا La ilaha illallah. Ubang kasiran po pumalataan si ko mga tao ko karatairan. Ubang kasiran po galuya si ko mga tao ko mga paawingiran. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Na ayading kakiran di kapakimbit yarai. Igira adisiran ka di makimbit yarai. Na suarang ka amalunggaw, suarang ka amangalin babaan, suarang ka aayamanan yan na pagkabubaya-niran amalunggaw suara, udi na matayan sa suara, matayan sa luksya na suara, ding kasiran dito yan misabap po suarang kakiran. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ubang kasiran pupu mamasula, ubang kasiran pupu makaitwa, ubang kasiran prarasanga, wa qul lahuma qawlan karima. Sa ayading kakiran dituruan na sukaturu asaslaan. La ilaha illallah. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Naku pangalim ba ang kakiran na dua? Manan yan, nading kakiran po pangandagan sa ilmo ka. Kubaka niya kaswa. Ding kakiran po pangandagan sa bangsang ka. Ding kakiran po pangandagan sa kadatu ka. Ding kakiran po pangandagan sa kataid ka. Ding kakiran po pangandagan sa bugar ka. Nagusin ibigay ka wallahu ta'ala amnang kalang manuto nasikiran manutupun kau pamakudasiran
ay ni sabab kirano Allah akyat tagukas ang kaya dunia nadama na pasibisibian ka. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Na ading kaditurwa na panag na rin kakit pumangnin kakiran ko Allah ta'ala sarila siran ho Allah. Ya Allah, narilaing karakon sumbalalok sa kunan. Sumawiyag-wiyag sumyamatay kiran. Ya Allah, nakakabdin kasiran sa datar sakit ko dinirandakon ko kay tuwakon. La ilaha illallah. Yan, yamanan yan na ayat. Api ang insan narkatanu Allah di suratul Isra. Aso mga manusia na ikapdiran sumbalalok siran. Pagadaptan niran sumbalalok siran. Nambilang atawan niran sumbalalok siran. Dinan aswin tanubu mga urit no Allah adiyang kanana ayat at pituru Allah ta'ala wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Ini paliugat terkau Allah arid nasimba ni warwar ko Allah wa bil walidayni ihsana. Nagun bilang atawan sa sampurna kang bilang ataw sumbalaluks. Imma yabalughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Namay kami sampay sa miyaluks sa kiran. Udi na lang siran niyang aluloks. Udi na padamaan o tunamay kami sakit siran. Udi na lang siran din kami sakit kadua. Fala taqul lahuma uff. Nau makaturu sa katuru ay makatuturu sa biyukul kakiran. O makaturu sa katuru o makatuturu sa dikakiran mapaparo. Dikakiran masusurot. Wa qul lahuma qawlan karima. Wala tanharhuma. Nauding kasiran pupumasula ding kasiran pupumakaitwa. Wa qul lahuma qawlan karima. Saya ding kakiran dituru na sukaturu asaslan. Waghfir lahuma janaha al-dhulli min ar-rahmah. Nagupangalimbo ba ang kakiran? Nagupangabdiin kasiran. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Mawrib mo Allah mialit na Allah subhanahu wa ta'ala adyang kanana insan yan sa suratul Luqman. Bitru Allah ta'ala sa suratul Luqman ayat ke-10 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Yang insan akwati ko Allah Ta'ala kung mga manusia. La ilaha illallah. Kaya pakaw kita ulu Allah na yang insan akwati ko mga manusia. Ewanan yan na ini paliugot rakot tanod no Allah. Si Koreano kiad na niyan rakot tanod pipipian tanod niyan. Amin isabab si kumbalalok tanong na yang insan niyan rakot tanod sa kumbalalok. ووصينا الإنسان بوالديه Napiang insanan niya tigin ko mga manusia ang bilang atawaniran sumbalalok sila. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sumanusia api agawida-wida na yan sa margun sa tama na margun.
Allahu Akbar. Inutup pagawid-widiwi na yan sa mapanadisat sa manamapanat. Nakagiipon dun sa kiyapang raringoy na yan. Nayamanan niya na mapapasun sa mga pipiapang nangkon. Naipon dun sa kiyapang raringian natiyambag dun sa bagunian sa karumasayan. Dadun na aparon yan sa kagudaman yan sa ginawa niyan. Si isang kutu ang masa kapapagraringian. Nataro sa may kuwayamanan niya na matantod na sa kanyan na inikawat. Na umanda na piraguwi na kaumanan sa kapanadian. Na kaumanan sa ayamanan niya nakawidiruin na yan. Na diniyan dun ni Mandaro. Diniyan dun di ayamanan niya na pagwidawidan si ko pipira mga ulan-ulan. Na si isang kutwaki pembuatan yan nun. Na yakabasaw ng mga luks. Na minisakat yan din sa sabala. Si kuwain yan si kukuburian. La ilaha illallah. Anto na imana minisakat yan sa sabala si kuwain yan kukuburian. Na yamanan yan na sagudun din sa kapatay. Isang kutwaki pembuatan yan nun. La ilaha illallah. Maurip mo Allah. Sisa diyang kutwayamanan yan na kinikiritan niya nun. Na batira-tira yung mga babae, batira-tira yung mga ina, aron din na yamanan yan, nariyaw takapatay. Sa diyang kuta kinikiritan niyan kuwatayan. Batira-tira yung mga ina, ayamanan yan na apiya daw raw takapatay. Na minipawigin, ugay nasi ko pipiraw lang, na pipiraragon. Na lumialanon din sa karumasayan pa inisikit yan nagyang kutu at kinikiritan yan. Nasipur yan o kinikiritan yan kuwatayat. Na manan yan na piyakasusun yan suwatayan. Si isang kutasul daduragon. Na din yan din kabalag suwatayan kuguwi daun daw. Na niya daun sulakon yan amatan. Adi yung kuta mapipikir yan din suwatayan. Sang kutu manan yan nakapasusun yan kinayan. Uriano tumawarip mo Allah. Nasisa diyang kutwa dura mo, ano din ang tuluragon. Natarutup da na niya baluin yan. Aamanan yan, nakatilyas yan sinayan. Miya baliwata, katilyas yan, sulasoy na yan. Siko suldat pipiraragon. Siko kaito yan. Allahu Akbar. Hindi naman ito, aamanan yan, napkasakit suwatayan. Na makapirap pulo din. Ayamanan yan na maputol suturog yan kusul da mga pagui. Na din yan din nakatawa ni kadakul. Ayamanan na pagkasupukot turog yan. Nagupagkalipatan niya na ginawa niyan si kukapamangan ng kanan. Nataman sa igiran niya alay niya na swatayan. Natanto din nakasasakitan. O di na mapanadamagadan yan. Nagkagulok yan kutuhan niya. Natigin na ya Allah. Natumu asaknip kasakit adi suwataka. Pakabagrang karakon suwataka niya Allah. Natumunak na saknip kasakit adi kanyan. Yuto'y taman. Ayamalan yan nakargun. Akyang burumita na wata. Alokasiku watayan. Nagugyuto'y taman na kalay gaguin na siku watayan. La ilaha illallah. Yunani kialuyon wallah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Biyagoy-doydan. Uy na yan sa margun sa taman na margun. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وفصاله في عامين نقف يقصصنيان سترتب بدورقون أن اشكر لي ولوالديك نپنالمت يقومك أتقوى الله أي منسيا أبو سنبلالوكسك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير نپنالمت يقومك أتقوى الله نبو سنبلالوكسك pasakbuy kendu dan أتقوى الله Nyamananya, naudi akong kapanalamati, napakandud karakumpu. Ugudingkan bilang atay sulok ka, napakandud karakumpu, katigo Allah.
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Ugay wallah namay kasiran ng balaloks ka na ipaliwat tiran ka udi na ipunton niran ka suki panakuton karapan mana amay ko ay suguiran ka na sukurusa karapan nading kasiran perati ayati wallah fala tuti'huma nading kakiran punutan ibang kasiran maparataya siku kurusa karapan وصاحبهما في الدنيا معروفا. Ugaydati wallah napiagyutudin asumalok ka na pagkaribat siran napipipiyain kasiran din sa parangay sang kaya dunia. Allahu Akbar. Apiasulok ka na maratay galabok napipipiyain ka din kasalakoron din sa dusan yan nasalakoron sa kaluluksing kaon. Ipipiyain ka din, nagududulo ng ka din na kapiyay ginawa. Sabab sa kagyaloks ka, nasalako din sa mga karibatan niya. Ginan mga urip ng Allah, is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tadyang kutu, ayamanan yan na nialoy niyan, sikuik sa ko mga sabda niyan. Faman barra waliday, barrahu awladu. ومن عق والديه عقه أولاده. Sa dinatigian manay sa tao bilang atawan yang sumbalalok siyan o di na piya yang sumbalalok siyan o di na ipangapad niyan sumbalalok siyan na piya mambu o mga atayan nasakman natigyan manay sa tao marangit sa loksyan o di na pagatuan yang sumbalalok siyan na atwa na mambu o mga watayan. Yan ang mga urip ng Allah. Madakala mga tao, ayamanan yan na miyasima. O di na ayamanan yan na miyang gulo lakiran. Asabab sa diyang kutu, akabilang atayran sa balalok siran. Nanimbabaw siran, napibilang atawan siran mambu o mga atayran. Anil mambu ang mga tao? Ayamanan yan na pagatuan nilang sumbalalok siran. O di na mga raratay parangay sambalalok siran na sumambu sukyang babawatayran na riyasay siran mambu o mga watayran. Umiyaloy nabitan wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rida Allah fi rida al-walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Suwati Rasulullah sukasuswatu Allah si kum manusia na sadun sa kasuswatu ng balalok siyan. Nagusurarang ito Allah kung manusia na sadun sa kapkerang itirunong balalok siya. Eman ay horip ng Allah naupun su manusia na pagkerangitan ulok siyan na pagkerangitan mambu Allah apiapan bara sambayang apiapan bara puasa apiapan bara simbak Allah naupun kapkerangit yung balalok sa na pagkerangitan kamambu Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na may kasumbalalok sa napakabubayan nilang suwata na taruto pwede na pagkabubayan sa kanyan mambu Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto nabitan wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na diyang kutu nialoy niyan asiko isa ko mga hadith yan adyang kay katoy kong balaloks na minitong doon sa mga mga kadustan minitong si kong mga pupurwa dusa minitong si kong mga akan darwaka si ko kialuyan Rasul sallallahu alayhi wa sallam si ko hadith Abi Bakr radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal ala unabiyukum bi akbar al-kabair. قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. بقر قنوات رسول الله penutula sumia qalalakum mga dusa natigiran awa ya Rasulullah natigiran ayam miya kapuru-puru dusa nasuki panakutun ku Allah
aguso kaatoy kung balaloks. La ilaha illallah. Diyan ka na nadwasos, na dinan idua mapurwa dusa kulang wano dusa o mga manusia. Diyan ka na nakipanakutun ko Allah, naguso kaatoy kung balaloks. Diyan, sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangyari niyan asukikap din kung balaloks, na ipupakalundo na umor, ipupakata sa umor, na gusto kapag pikiran, na ipupakadakal ariski wallah. An Anas bin Malik radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yumidda lahu fi amri, ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستاوى كببيانيان أقفقلم دو والله تعالى قومريان نا أيمانيان نبيبيانيان سنبل ألوكسيان nagusadun sa tawa kabubayanian makadakal suriskirun wallah na piye-piye niyan sumbalalok siyan nagupapangapdi niyan na sumakadadas-das tunganay niyan. Yan ni kiyalo yung Rasul sallallahu alaihi wasallam siku kikapdiin kong balaloks naguso kapagadat kikiran naguso kapaparati akiran na ipupakalanduan na umoro siran tuwa mga wata nagu ipupakadakal oris kikiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuto okay nasikur yan wayamanan niya nakapatay yung balaloks na inisip ko Rasul sallallahu alaihi wasallam usakata mamapitro yan ya Rasulallah bado na ng barakong na mapanggulaw lako ay papipi ako kung balalok sa kung ipagadat akong kiran si Koreano kapatayran ay nisimba ko Rasul na tingyan as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadi andihima وأبع من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحيم التي لا توصل إلا بهما. هو يتيم رسول الله سيكون ينقبت يوم بالالوكس نايمانا نيان نيقف بيبين كتيران نايبك مغنين كسيران والله سريلانيان سيران نغفق السرغانيان سيران ikadua naibuk pemangning kasiran sarila ku Allah ubad namian dusairan narila kiran wallah na ikatlo na ipunggulalan ka so ay amanan yan namiyang atut tarwiran mga ay amanan yan na mga kapasadan kudat tadi na mga manusia ay amanan yan na ubadan na amin ipasadairan na tuman ka so mga kapasadan amin ibgairan na kapasadan ko mga manusia o di na ubad na mga galabakiran na mga pipiadairan matarutot na indung ko ko tu sabab sang ko tu kapdi ka kung balalok ka nagu padasanan siguro Rasulullah naso at pipiain ka sa parangay kung mga layukiran so mga layukiyama ka ako sumalayo ko ina ka nayamanan yan na iturus ka Koreano kapatayran so mga parangay ng kiranadua sangkot ang mga layukiran so ito pangapadiran na mga tao na pangapadiran ka naguswayaman yan na pagadatan nila ng mga tao na papagadating ka dito diyan sa na Rasul sallallahu alaihi wasallam niyaloy pa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nipantag sa diyang kanan kapipi kung balalok Koreano kapatay ayaman yan na diyang kutakip pumangningstiran na isaw tu amal amin iganatiran si ko dunia apapakataling umakiran si isalungan na mauri si ko katuro Rasul sallallahu alaihi wasallam idha mata al-insan inqata amaluhu illa min talat إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له آمنا يننددني كبتاي manusia nadedena kita lihumaw na amalyan arwar kutlususun paganiron nasuwayaman yan natamuk yan aminisid ka niya na sadaqatun jariyah napakita lihumaw dan si kukuburian
gusto ilmu adikang guna namin ipamangdoon yan. Na gusto watayan berasimba, watayan ulama, watayan bilang tao, ay pupumangan yan sulok siya ng bala, na yamanan yan napkitaling umakiran ginuto, si Koreano kaya patayran. Si Koreano ay yamanan ni nakawyaw-yagiran. Maurip no Allah, yan kaya yamanan yan, na niyang aloy tanong, kambilang atay kong balalok na ipupungusi at tanong ay kung mga tatanong sabab sa sisang kaya masayman na madakalabin kung mga mulitan wa tao mga sisima at pagatuan nilang suloksiran pagatuan nila nakaturo pagatuan nila nagalabok na diyang kanan ang mga atadagtaranan na ipupungusi at tiranay kada na pukualin sa mga batadiran. Sabi-sabi na raso manusia na malabudalin sa batadiran igiraya piyakalin yan na sa Quran ang ususabda ng nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanong ay di kakasukasuhin ang kayawasyas si kung mga turugan tanong apukin kung mga loks nagupukin kung mga wata ayamanan yan na umando na imanog wisa ka pamilya na pupukatadong siran sisa diyang kutu adikan bilang atayo mga wata kung mga loksiran na sumanusia na waraan yan sukapipya waraan yan sukapakatadong na igiralalayo niyan pukan gusto mga katuru Allah gusto mga sabda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na terbang sunyawan yan nagupupakalamak supuso yan na pukalin subtadian na sumarangis sa loksyan na pukabaloy bilang ataw sa loksyan na suayamanan yan na tumatangkiri si kukapsimbaan yan ko Allah na pupakasarang pangpipya kukapsimbaan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mahurip no Allah prilaan tanong yan ubadan ayamanan yan na datanong miso ako kapsimbatan ko Allah nagurilaan tanong yan si ko datanong mitaruto si ko kadnarok tanong mga loks tanong malagid kiran sa mga uyawiya na gusto niya matay kiran yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.